Poštovani gledalci Senzor TV-a, nalazimo se na Matki i sa nama je jedan dobri gospodin ovdje koji radi kao turistički vodič i poznaje svaki kamen ovog kanjona. Barba, kako ste? Jeste dobro? Hvala Allahu, ja sam dobar. Dobro nam došli u naš najljepši kanjon u Makedoniji. Hvala Barba, bolje vas našli. Matke, inače poznat po više pećina imamo tu, ali najpoznatija pećina je ovdje pećina Vrelo. Pećina Vrelo se sastoji od 3 dela. Podvodna pećina Vrela, suvi deo pećine Vrelo i nadvrelo. U pećini, podvodnu pećinu Vrelu idu samo ljudi koji su pripremljeni za ovaj vid sport ili speleognjurci. I do sada najbolji rezultat koji su postigli u ovoj podvodnoj pećini su Poljaci, Poljak Kšištof Starnavski sa njegovim timom Armada 2017. 2017. godine su uspjeli da gnjure vertikalno do 240 metara i da istražuju kanale ove podvodne pećine 800 metara. Ali ovu dubinu su postigli sa jednim specijalnim uređajem koji se zove Rebreather. Rebreather je uređaj koji omogućuje dekompresiju čovječkog tijela. Bez tog uređaja nije moguće da se nurne u toj dubini. Hoćete nam reći ove godine kakva je sezona u odnosu na prošlu godinu kada nije bilo pandemije ili recimo pretprošlu? Pretprošla je bila najbolja sezona. Prošla godina je bila teška godina za turizam, kao u Makedoniji, tako na Balkanu ili na Ilirskom poluostrvu i u celom svijetu. Izvinite da vas pitam, zašto Ilirsko poluostrvo? Ilirski poluostrvo zato što se ranije zvao Ilirski, ali kad su došli Turci ovdje su smenili i napravili su Balkan. Balkan su, kad prevedeš sa turskog, to su mjesta sa planinama i tako dalje. Planinska mjesta. Inače tu je isto i drevna rijeka Ilirida, ali sad se zove Treska, ranije se tako zvalo. Da li strahujete od toga da će vlada Makedonije ponovo da uvede rigorozne mjere zbog pandemije i da će ova turistička sezona ponovo da propadne kao prošla? Ja mislim, zato što je već vakcinacija u teku, ne samo u našoj državi, nego i na Ilirskom poluostrvu ili u svijetu, mislim da će biti ova godina malo bolja od prošle. I mislim da neće preduzeti ovakve rigorozne mere, zato što su više ljudi iznemogli su na kraje snage, nemaju više snage i financijske i ekonomske i onako mogu reći i kako mogu da kažem, da su iscrpljeni više i psihički. Ja se nadam da će vlada Makedonije, Sjeverne Makedonije, da ovaj put malo pametnije postupi, pošto ima i više iskustva i više se poznaje ova pandemija, i da će malo da radi u korist vas i turizma i razvoja turizma u Makedoniji. Još ste mi samo zaboravili reći kako se zovete. Ja se zovem Džemal Ramadani Mezini. Inače sam ovdje, imamo jedno društvo planinarsko koje se zove Grika Edervenit. Imate vi u Bosnu isto Dervent. Dervent kad se prevede sa turskog ili sa persijskog jezika, to je tesnac ili neki kanjon, klanac i tako dalje. Džemal je danas govorio za Senzor TV iz Bosne i Hercegovine i nadam se da ćemo se ponovo sresti na sljedećoj turističkoj sezoni. Hvala Mezine. Ja bih želeo da se opet vidimo, ali vidjet ćemo, inšala Čekamo vas u Bosni. Sa voljom Allaha vidjet ćemo se. Inšala. Čekamo vas u Bosni kao goste. Ja ću doći sigurno ako Bog da.